I poštovani gledalci, malo čas ja najavih jednu lijepu, mladu, uspješnu priču. Momak koji će biti naš gost ovog jutra, ne znamo u kojoj sferi je uspješniji. Da li je to sport, da li su to neke životne lekcije koje on onako daje i javno i prećutno, ili je to politika. Ja ću samo reći da je na moje veliko zadovoljstvo ovog jutra sa nama u studiju Miloš Spajić, koji će nam sam otkriti neke stvari koje njega čine posebnim i jedinstvenim. Miloše, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušalcima, odnosno gledalcima, pardon. Hvala vam što ste me pozvali. Kratko o sebi, ne volim sebe da hvalim, ali evo kratko, ja sam reprezentativac Crne Gore u bacanju kugle pri Paraolimpijskom komitetu Crne Gore. Aktivno se bavim politikom i jedina sam deklarisana osoba s invaliditetom koja se bavi licima s invaliditetom u Crnoj Gori. Naravno imaju i drugim političkim partijama osoba s invaliditetom, ali mi se ne bave time, nego nekim drugim stvarima. Bavim se naravno i drugim stvarima u politici, ali to mi je neka primarna želja da poboljšam neke stvari vezane za osobe s invaliditetom. I to je to ukratko ono čime se bavi. Ima tu još nekih par sporednih aktivnosti, ali to je uglavnom to. Ono što jeste zanimljivo i to da ste vi, Miloše, završili Pomorski fakultet u Kotoru, je li tako? Menadžment. Ali pri Pomorskom fakultetu. Pri Pomorskom fakultetu. Tako je. I sve vas je to nekako odvelo na potpuno drugačiju stranu. Pa interesantno je da sam prvi fakultet koji sam upisao jeste menadžment pri Pomorskom fakultetu. Tu sam došao do magistarskih studija, evo trenutno sam u fazi izrade magistarskog rada. Eto i to će biti jedna specifična stvar koju do sad niko nije radio u Crnoj Gori. Naime, riječ je o stranim direktnim investicijama i njihovom uticaju na poboljšanje statusa osoba s invaliditetom u Crnoj Gori s osvrtom na marine u Crnoj Gori, zato što je Pomorski fakultet pa sam morao to da vežem sa pomorstvom. A igrom slučaja, kada sam došao u Podgoricu i kada sam počeo se bavim profesionalno sportom, upisao sam drugi fakultet, moju prvu ljubav, odnosno pravo. Tako da kroz pravo počeo sam onda se bavim politikom i da se bavim pravom vezano za u politici, u diplomatiji i tako dalje. Tako da sad to pravo koristim da pokušam da promijenim neke zakone u Crnoj Gori, u međunarodnom pravu i generalno vezano za politiku. Jasno. Kada govorimo o tvom invaliditetu, ti si slabovida osoba, je li tako? Da. Koliko je bilo teško prvenstveno prihvatiti sam sa sobom činjenicu da si osoba sa invaliditetom, jer za sve ostale stvari to ti kako vidimo i svaka čast na tome ne predstavlja nikakvu prepreku? Pa interesantna je priča o tome, zato što kad pogledam sebe prije jedno možda 10-ak i više godina i danas, sam sebe ne bih mogao da shvatim. Zato što tada u tom trenutku zbog specifične porodične situacije niko mi nije objasnio šta je stvarno invaliditet i da to nije nikakva prepreka i tako dalje. Nisam znao ništa o tome i ja sam tada to prihvatio na način ok, malo slabije vidim i to je to. Iako mi nikad nije bilo jasno zašto ostali ljudi, moje društvo i tako dalje, zašto oni mogu da urade nešto lagano, a meni treba mnogo više truda. Poslije kad sam došao u kontakt sa ljudima s invaliditetom, sa onima koji se bave osobama s invaliditetom i vidio da je to jedan čitav mali svijet sa puno dobrih ljudi, velikih ljudi koji žele stvarno da pomognu osobama s invaliditetom. Nažalost i onih koji se bave malverzacijama i koriste invaliditet i tako dalje. Kad sam saznao sve o tome, onda sam shvatio da invaliditet nije nikakva prepreka, nego da je to jednostavno dio mene, da je invaliditet jedan ljudski fenomen. A što se tiče oštećenja vida, ja to vidim kao i najteži i najlakši invaliditet istovremeno. Najteži zato što čovjek koristi čulo vida najviše i onda vam treba u svemu, a najlakši zato što ja, iako bez vida, potpuno normalno funkcionišem u svim životnim sferama, tako da u isto vrijeme i najlakši i najteži, ali dobro, tako je kako je. Naravno, u našem narodu, vjerujem i u regionu Evropi, možda nije tako, još je dosta tu stigmatizacije i neprihvatanje invaliditeta i tako dalje, ali znate kako, tome je doprinijelo mnogo toga.
i neki prošli sistemi, i pogrešan rad vezan za osobe s invaliditetom u civilnom sektoru i jednostavno sve ono što nije dovedeno do kraja napravilo jedan disbalans koji u nečemu napravi dobru stvar, a u nečemu nije ništa urađeno i onda imamo korak naprijed, dva nazad. Kao valcer to izgleda, samo što nikako da dođemo da je sve ok, da je sve u ravni jedno sa drugim, jer zakoni, implementacija zakona, sistem i ljudi. Kad bi bilo to u ravni, bilo bi ok, ali nije, tako da... Ali dobro, mi kao društvo generalno treba da budemo zadovoljni i zahvalni svima vama koji se trudite da upravo negdje, jeste da to je malo teži put, ali držite u ravni sve to što bi trebalo da se drži. Dosta se govori o integracijama u društvu osoba sa invaliditetom. Nekako malo, Miloše, u vašem izlaganju osjeća se taj kritički ton koji je zaista zdrav. Ali gdje su danas osobe sa invaliditetom i da li je zaista integracija u društvu opipljiva na terenu ili je to samo onako na papiru zlatno slovo? Osobe s invaliditetom su svuda oko nas, u svakoj pori društva. Da li je opipljivo? Pa ako gledamo da li je bolje danas nego prije 20 godina, jeste. To je činjenica. Ali mora biti bolje jer se svijet razvija, čovječanstvo napreduje i naravno da je bolje. Sad, kada bi pogledali stanje u Crnoj Gori, znači kažem danas i prije 20 godina bolje je. Ali ako pogledamo stanje u Crnoj Gori danas i stanje u svijetu, onda i nije toliko bolje. Zato što ono što trenutno postoji u svijetu u Crnoj Gori još nije došlo uopšte. A to što postoji u svijetu jednostavno nije ništa posebno, ni skupo, ni posebno i ništa što ne može ovdje da bude. Primjera radi, po centru Podgorice su postavljene taktilne trake prije nekoliko. Te iste taktilne trake u Beogradu ili Zagrebu postoji ima 15 ili 20 godina. O tome je priča. Znači, o tom kašnjenju. Znači, to je ono što je ovdje najveći problem u integraciji. Jer je problem što mi kasnimo. Uvijek kasnimo za nečim, ali ne znam zašto. Zato što, vidite, ja ne želim da meni kao osobi s invaliditetom bude bolje za 20 ili 50 godina. Ja hoću da mi bude bolje odmah. Zato što je to moguće. Samo se trebaju promijeniti neke stvari da prvo da se osobe s invaliditetom prihvate kao ravnopravni članovi društva. Drugo, da zakoni i implementacija zakona prate jedno drugo. Treće, da sam sistem podržava osobe s invaliditetom kao ravnopravni članovi društva. I četvrto, da se radi na tome da ljudi sa i bez invaliditeta shvate šta je invaliditet, koje vrste invaliditeta postoje, šta ti ljudi mogu ili ne mogu i da se to postavi u neku ravan da se invaliditet ne koristi i da se zakon ne zaobilazi i da se ne rade određene zloupotrebe i rasipanje novca koje se godinama dešava u Crnoj Gori vezano za osobe s invaliditetom i za druge grupacije, ali držimo se osoba s invaliditetom, jer isti i taj novac koji se potroši na skupe seminare po skupim hotelima, na neku priču koja je čisto teoretska, da se taj novac potroši na nešto konkretno, svima bi bilo bolje. Primjera radi, da se taj novac potroši na recimo prilagođavanje literature za osobe sa oštećenjem, da sva literatura bi bila pristupačna. A nije. Znači, to je suština da taj novac treba se koristi gdje treba, a ne na projekte koji jednostavno imaju oni svoju ulogu. Ja ne sporim da je urađeno dosta dobrih projekata unazad godinama. Jeste, ali može mnogo bolje. To je ono što je suština, jer nije suština da pričamo praznu priču, nego da bude nekome bolje. Da makar jednu stvar kad je radimo, ajde da uradimo do kraja. I to je to. Jasno. Miloše, zaista ste neko ko svaki cilj koji zacrta i svaki cilj koji negdje za sebe pribilježi ga vrlo lako ostvari i dosegne. Zaista su vaši sportski rezultati impozantni. Kakav je osjećaj i da li se može taj osjećaj opisati riječima kada predstavljate svoju državu na nekom važnom svjetskom ili evropskom takmičenju? Ovo je sad veliki prelaz sa politike na sport. Iako se iskreno trudim da nikad ne miješam sport i politiku, jer to i ne treba da bude pomiješano. Tako je. Mada, nažalost, jeste u suštini, ali jednostavno kao uvod u ovoj priči, hoću da kažem da u politici
u politici nikad ne miješam sport, niti u sportu nikad ne miješam politiku. Jednostavno, ja sam na terenu neko ko nosi dres Crne Gore, neko ko brani grb Crne Gore i neko ko predstavlja svoju državu. U politici ja sam neko ko zastupa političke stavove u koje vjerujem. Jednostavno, to nikad ne spajam jedno sa drugim. E sad, što se tiče vašeg pitanja, moja je želja još u mladosti, mislim dok sam bio dijete, bila da se bavim profesionalno sportom i da predstavljam Crnu Goru na nekim takmičenjima, nosim dres Crne Gore, u tome sam uspio. Nekako taj svoj san vezan za sport, pa donekle je vezan za politiku. Ja ga jesam ostvario na neki način, ima tu nekih nedosanjanih snova, na primjer jedna stvar koju nisam ostvario u sportu, a nadam se da hoće se dostaviti neku medalju na nekom velikom takmičenju za Crnu Goru, tipa Evropsko prvenstvo, svjetsko ili paraolimpijske igre. Jer eto, bio sam na paraolimpijadi u Tokiju, predstavljao sam Crnu Goru na krovu sportskog svijeta, što se kaže. Eto još da osvojim medalju i bukvalno sam taj san zaokružio. Tako da, lijepi osjećaj. Znači, zaista lijepi osjećaj izaći na teren i nositi dres svoje države i predstavljati svoju državu na bilo kom takmičenju. Zaista sam ponosan na to. Ponosni vi kada predstavljate našu državu, a onda i ponosni mi kada gledamo ko nas predstavlja. Mnogo toga je za uraditi pred nama, mnogo toga je, jer ja vjerujem opet negdje da postoji prostora za poboljšanje svega onoga što nam se trenutno dešava. Miloše, na čemu ćete to raditi u periodu koji je ispred vas? Pa, eto, prva velika stvar koju sam uradio u politici vezano za osobe s invaliditetom jeste koja sam uz pomoć mojih koleginica i kolega iz prave Crne Gore promijenili smo zakon o vaspitanju i obrazovanju vezano za asistente u nastavi. Dobili su priliku dakle, da mogu dobiti ugovor na određeno vrijeme, odnosno ugovor koji traje čitavu godinu, da se ne prekida 2 mjeseca. To je jedan veliki uspjeh. Jedan veliki pomak, iako su pojedini iz civilnog sektora negodovali da to ne može, iako su to asistenti u nastavi tražili dosta dugo. Ja zaista ne znam čemu takav ton ispred njih organizacija civilnog sektora i čemu ta sujeta, da je nešto dobro urađeno, ali dobro, Bože moj. Uglavnom, taj zakon je prošao i eto, sad je trenutno u implementaciji. To je jedna velika konkretna stvar. U skupštinskoj proceduri su 2 zakona koje sam opet uz pomoć moje partije predao. Jedan je vezan za penzijsko invalidsko osiguranje i porodičnu penziju, jedan je vezan za porez na dodatu vrijednost, opet nešto vezano za osobe s invaliditetom. Također, na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja poslao sam nekoliko inicijativa. Jedno je vezano za izmjene i dopune zakona o stručnom osposobljavanju, gdje sam od gospodina Jakova Milatovića tražio da se zakon izmijeni na taj način da osobe s invaliditetom mogu i dok su na stručnom osposobljavanju da prođu mjere profesionalne rehabilitacije kako bi imali pravo na asistenta i na opremu, odnosno na opremanje radnog mjesta, zato što bi im to pomoglo da kvalitetnije obavljaju taj pripravnički staž, to stručno osposobljavanje i kasnije doslovno i da rade tu, mislim, naravno. Osim toga, u skupštinsku proceduru odnosno nije u skupštinsku proceduru, izvinjavam se, nego opet na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja. Biće, nadam se, da. Sam predio inicijativu vezano za označavanje proizvoda na Brailleovom pismu, gdje sam ja protiv toga i zatražio se od ministarstva da se to makne iz zakona. Zašto? Tu sam došao u sukob sa Savezom slijepih Crne Gore. Jednostavno smatram da Brailleovo pismo kao tekovina kulturna, koja je nastala 1825. je jedna stvar koja treba se praktikuje u obrazovanju i kulturi, kao što praktikuje Biblioteka za slijepe Crne Gore i ima časopis na Brailleovom pismu, ima knjige na Brailleovom pismu. Ko želi, super. Ali proizvodi na Brailleovom pismu da budu tako obilježeni nije problem, ali je problem što jednostavno malo ljudi u Crnoj Gori zna Brailleovo pismo jer im ne treba u praksi. Jednostavno danas postoji elektronska forma, audio forma i tako dalje, nema potrebe za tim. Naravno, s druge strane, isto što je simpatično za Brailleovo pismo, da su svi proizvodi obilježeni u nekim supermarketima, ta kupovina bi trajala mnogo dugo. Nema potrebe za tim kad postoji online kupovina. Jednostavno ona postoji i nema potrebe za tim. U suštini, poenta je toga da to nije svrsishodno u praksi.
to što kažu i Savez za slijepih da je poenta Braillovog pisma da proizvodi kući budu označene na Brailleovom pismu. Pa dobro, to može Savez slijepim svojim korisnicima ako hoće da im daje kući, da se zalijepe te naljepnice. Ali u praksi, maltretirati nekoga da to radi, a to su u suštini neće koristiti jer nema potrebe kad postoji online kupovina, jer to bi bila neka vrsta pozitivne diskriminacije. Nije suština da mi na silu implementiramo nešto, nego da nađemo neki kompromis, jer na kraju to ćete rezultirati time da se poveća stigmatizacija prema osobama sa oštećenjem vida u ovom slučaju, a to nam nije u interesu. I na kraju, ono što mi je trenutno u nekoj fazi izrade, i to sam obećao javno pred kamerama u emisiji Perspektiva kad sam gostovao prije nekoliko, da ću da izmijenim zakon vezan za prekid trudnoće ili abortus vezan za osobe s invaliditetom, jer u našem zakonu stoji dalje da žena, ako se medicinskim indikacijama utvrdi da dijete ima, kako tamo piše, nedostatke, može da izvrši abortus nakon 10. i 20. nedelje, čak i nakon 24. medicinskom intervencijom, znači ako se utvrdi da ima neke nedostatke, što znači da ima invaliditet. Što je zaista katastrofa. Čak i taj zahvat medicinski koji se odobrava nakon 24. sedmice, to u prevodu znači da se piše u zakonu da se spriječi rođenje djeteta sa nedostatkom. Znači opravdava se ubistvo djeteta u suštini, što je užasno. I ja sam gledao komparativnu praksu u Europi. To mi je neki završna izrada tog zahtjeva, pa ću da vidim sa organima partije kako ćemo to da plasiramo. Recimo, to ima nažalost i u Srbiji i u Hrvatskoj, uvijek smo mi tu s regionom, ali u Europi nije tako. Španija, Švajcarska, Njemačka, Velika Britanija i tako dalje, tamo toga nema, naravno. Tako da mislim da to treba da se promijeni u smislu zato što Ustav Crne Gore štiti život kao nešto što niko ne može da oduzme. Također, opet pričamo o osobama s invaliditetom, da neko ne bude rođen samo zato što je osoba s invaliditetom. Zašto? Odnosno preko 10. nedelje. Do 10. ajde da kažemo u redu. Preko 10. to je već opasno i za ženu, saglasit ćete se sa mnom. Tako je. A opet, samo zato što ima medicinske indikacije da će biti osoba s invaliditetom, pa šta? Osobe s invaliditetom su i vrhunski sportisti, i političari, i umjetnici. Osobe s invaliditetom mogu da žive sasvim normalno u današnjem vremenu. Ne vidim nikakvu potrebu za tim i to je zaista jedna mogu da nađem riječ koju bih rekao, jedna užasna stvar koja stoji i koju zakon opravdava. A nije ni prvi ni posljednji, nažalost, je dosta zakona u Crnoj Gori je tekovina starog sistema i dosta zakona u sebi. Ima izraze poput posebne potrebe i tako dalje. Nažalost, i neke organizacije koje se bave osobama s invaliditetom imaju u svom imenu i hendikep i ovo i ono. Kako mi onda da ispravimo to kad se zovu pogrešno? Jednostavno to možda jeste samo izražavanje, razumijete me. Ali jeste izražavanje, ali zašto mi svi kao individue ne bi doprinijeli da se izražavanje promijeni, a onda će redom da ide sve jedno za drugim. Jednostavno to mora da ide sinhronizovano. Ovako, s brda, s dola, ne možemo da promijenimo ništa. Tako da, eto, to su neki moji planovi u najskorijoj budućnosti. Za dalje vidjet ćemo zakon po zakon, dio po dio, pa ćemo da vidimo dok ćemo da dođemo. Korak po korak. Miloše, veliko vam hvala što ste izdvojili vremena, što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vam što sam pozvao.